نداء الإسلام. نداء الإسلام برنامج ديني، نداء الإيمان والتوحيد والطاعة والحب والإخاء والحرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala kumaanaisab kita niyo pengajian daing ha sa haupo na surah alam sin Quran amunain suratul Kautsar tu ayat dengan firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna a'tainakal kautsar wasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. In surah ini amuna in hambuok dahil ha mga haupo surah long tahalam sing Quran nasabot bianasin suratun Nasr. Inyad to damikyan sasabutan da isab harap para Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga ummat niya damikyan da isabin ini ambuk kahormatan ding Allah subhanahu wa ta'ala papamuh na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siya hajaman niyat tulong ta at inain sura ini kamatauran nagbaita dahil mga mupassirin ni maog doon ha Makkah al-Mukarramah. Amoy in bisara roon haon in kalabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala dirihilan niya atawa amoy in kahurmatan niya pa amoy in daak niya manimpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam labi-labi na hajaman yaon in amoy in pagkaradyaan ini hambok dahil ha mga panggura-gura sin mga tao Makkah amo na in nasabot doon na ni Al-Walid ibn Mughirah in hi Walid ibn Mughirah ini amo na in ama hi Khalid ibn Al-Walid na hawak to sin kawapat ha anak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hi Al-Qasim na doon hayaon laong niya butira Muhammad atin niya lam yudhkar ismu wayron na lang nari na masabutingan sin nabi sin Muhammad way na pasal wayron na anak niya biha
Sabi ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, aunto anak niya usog na wala pa lang tanakil balig, nakauna na daing kaniya. Al-Qasim, Abdullah, Ibn Nasin, Ibrahim. Na inyad to katantan lang ta, doon hay ni, biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyad to rin kapag masusa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab insiya, amuin imian kaniya, bat insiya miyugto na, di na masabutingan niya, buat malingkan, in masabot hasusungon, iban di lang ta butasan si mano siya sabuton, amo na yung pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabita doon, inna a'tayna kal kautsar. In Allah subhanahu wa ta'ala tiyuk balansya atau adihil na kaniya, kiyarihil na kaniya. In pagyanon al-kautsar. Unin pagyanon al-kautsar, lang si mga mupassirin, in maanasin al-kautsar, amunain al-khairul kathir. Abuk ito rin nga mga ini biyita si mga mupassirin, in maanasin kautsar, al-kautsar, al-khairul kathir. Aw ni sablong niya runaon, in pagyanon an-nubuwa, amo na yung pagnabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aon nagbayta, inyaw na mo na yung Quran, mahamulya. At tinimataod inamin sasabutan si mga sila at tungod si pagyanon doon haon, inna a'tayna kal kautsar. Na, inyan, biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagkadihil na kanya, tinakirihil na kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Nalong niya, tukbalan ng pagsukur mo, patuhan mo, labay ring haamuin pagsambahayang, iban pag sarak ka. Maksud mo wanhar, pag sarak ka. Pagpasumbay, imbiyata doon hay ni, minsan yanon biya tiwila doon haonin sumbayon, lang ta, amuin unta. Ay unta, matao din, makahampit sabab na, lang tabang hatimbangan sin, ini, hayop, na inunta makarasya, 7 tao. Habiya sin, lang ta, sumbayon, hapaghadjian, 7 tao in mara, in kambing hambuk da, bihan. Damikianin sapi, in kabaw, 7. Sabab dakula siya, matao din makahampit. Amod to. Na maksud doon, dahing ha mga ini kakuyakan sin Allah ta'ala, kakitaan dahing ha ipon niya, pagtukbal, pagsukur sin ipon, amin sumambahayang in ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, magsukur, sumujud siya ruang karakaat, pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian da isab, amuin pagsarak ka, dahing ha mga alta, yaon biyos sin Allah subhanahu wa ta'ala, yaon halawman niya. Pagubos dahing dito lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna syani'aka huwal abtar. Na amparalong nin amuin biya, ini, mandukal kay mo, kung tarasin aka ma Islam, biya na kan Al-Walid ibn al-Mughira, matao din hinda ini Al-As ibn Wa'il, biha, hinda Abu Sufyan pa waktu zaman nakaunayad to, sinway pa siya ng Muslim, biha, hinda Utbah ibn Rabi'ah, hinda Abu Jahal, sampai pa sin amaun niya, bihan, Abu Lahab, sila un katanta, in panggura-gura nila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon hay ini duyag-duyag bihan ni Walid ibn al-Mughira, paggain siya matawd anak usog, siya matawd anak usog ha, jaman nito, iban siya sa tawd-tawd alta, hawak to, bihan, iban siya imbiya mga diurungog si mga Quraysh, na laong niya, way na, butira Muhammad, lam yudkar ismu. Sabab, may tayad to. Pagka wayron na nakapin anak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam usog, hati nari na masabot ingan niya. Wayron na lang niya Al-Qasim ibn Muhammad, way na.
Bihan, makabaak siya ini anakin-anak niya bihan, masira siya masabot. Pag gayon anak niya babae, na masabot sabab in anak babae to na matag haamuin longta tampik paamuin nabanasin anak niya. Bihan. Na, ampay pagsabot, biyayta lahat niya, sabuton lang niya rin haamuin ini turunan sin ama. Bihan. Na amoy yatim biyayta. Na sabi ito, inya biyayta sin ini Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga daawa nila yadto katantan di yadto jumatuh ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam ma laggo inamuin pakaradyaan niya tungod sin pagdaak kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang siya daak Allah ta'ala in tumungod sin pakaradyaan niya katan. Hambuk na hindi rin mga amuin dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manjari in amuin ini longta biyayta doon haon muna na in pagyanun kautsar al khairul kathir hikaruan niya in nubuwa pag nabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hikatunya in Quran mahamulya in hikaupat niya in laung niya amuna in ini haud hati niya amuin lumpangan pag inuman si mga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunain nasabot yaon bihan. Na ini longta biyayta doon hayaon ginisan longta imbayta si mga magtatafsir doon hayaon. Sa sumakawa in mga pakaradyaan ini katantan amoy nasabot ini longta aun siya pakanya dalil. Sumakawa in makusog tuod biyayta doon haon amunain hati niya in pag-ianon amin haud. Hati niya magsugpat iwan sin ini amin pag-inumun sin mga parsukuan sin mga umat niya amin masapaat niya haadlaw akhirat. Biyayta sin mga mupassirin doon hayaon ubos minum dain dito ampa sila makainom madto pa amuin tuwig kautsar yaon. Na amoy ito. Na isisyo lang niya makainom doon hayaon, di na siya uhawon sa lama-lama. Bulas dahil amin pag-inom yaon. Na amoy ito in biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala inna syani'aka huwal abtar. In amoy in longta kimuntara amin pagdakwa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo nang gimwa ingan ni Al-Walid ibn al-Mughirah siya yan lang niya imbugto. Pag inon bugto doon, bugto na in rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Ang pain Rasul sallallahu alaihi wasallam masih in siya ini matao din lang ta sumabot kaniya. Sabab na dahil nga mga biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna mualliman nas al khair yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard. In laong niya amoy in magpasampay, magpaingat hamano siya si mga piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, pangayuan siya kaampunan sin ini halawman sin langit ini iban sin gumi. Lamo din mga malaikat, lamo din tumbutumbuhan, lamo din katan piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala riha ini. Na wayroon bugto inyad to, sabab inyad to katan nikmat amoy dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala hapang na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampay sin insiya sa taod-taod miya makad kaniya. At iniya miya makad ini sumabot kaniya amoy in doon hayaon. At iniya in hambuk panggura-gura ini bialo paragbus piyag ini kiwan nila in Rasul pagkawayron anak usog bihan. At iniya wayron dumasingan nila. Na biyayta doon na yun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk ayat in Rasul sallallahu alaihi wasallam awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Kita kau yan in
Rasul sallallahu alaihi wasallam labi aula at biasan iiyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam ama si mga bariman, ama singkatan bariman dahil mga umat niya. Even in kainaan sin kaasawan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ina singkatan bariman. Bihan. Na inikatan magsasabot ha Rasul sallallahu alaihi wasallam magsasalawat kaniya. In katan halaw man sing gumini mga ngayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan, bukon sila mga ngayo kaampunan pa Allah ta'ala pa baran nila, suko nila. Buat melainkan sila yung mga ngayo kaampunan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam patuhan na to Rabbul Alamin. Bihan. Amo yan in hati niya wayron bugto niya. Na, in mga yan katantan, hambuok, tanda sin in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin wayroon bugto sin amuin karayawan niya dahil haamuin kahuhurmatan dahil hatuhan na to Rabbul Alamin. Inna a'tayna kal kauthar kiyarihil na mo na kay mo ya Muhammadin kauthar amunain ini tubig lang ta mag-anod halawm sin sulka doon hayan. Biyayta doon haon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dahing hapangasubo sin mga kasahabatan niya bang uno impag-ianun kausar na laong niya inyan nahrul al-kausar laong niya nahrun fil jannah ati inyan tubig halawm sin sulga ini amin biyubutang doon kaniya katan. Hating kakitaan mo roon halaw man sinamin ini suba yaon, katantan, bulawan pilak, katan simpal mata sa lingkat-lingkat bihan, sampai in Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin kapag mi'raj niya, yasubo niya in Jibril alaihi salatu wassalam, amoy in ubos niya kiyad to, iulinan niya in amoy in ini longta lupa niya, paghamot niya, paghamot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sinamin lupa yan to, laong niya, ini lana kasturi. Bihan. Nalaong niya kansiyo, ini uno ini laong niya. In amin lokal ini. Laong niya amo na sayan, indihil kay mo sintuhan mo. Amo na nimpag iyanun kautar. Na, hangkan nahambok waktu, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon sila nagtitipon, iban si mga kasahabatan niya, ambok waktu, bihayan, na in Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hayaon amuin laong niya ini biya madto na ino-ino yung mga kasahabatan sin amin hibal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta himangad siya pataas paghangad niya pataas bihan pag-ubos ito pagdumol niya kikita si mga kasahabatan iuyom siya na wala nakatahan ni mga sahabat ya Rasulullah may takalong niya iyuyum in nagkuan inihi Anas ibn Malik may takalong niya iyuyum laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ni maug kako long niya in ayat ay ini surah hayin doon hadjabihan amo na imbiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Na amin surah ini. Na ini yaon biyita doon haon diyaak in Rasul sallallahu alaihi wasallam pagka siya karihilan na sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kahurmatan ini hati niya hitukbal niya in pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala labay ring ha amin pagsambayang. Isujud niya patuhan Rabbul Alamin in pagsukur niya. Nasambil ini nahinang sarakain mga kataan bangaon biya mga mabaya kau magtaubat dahing ha pardusahan na hinang mo. Beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sareo-reo hinangon mo sumambayang karuang karakaat pag taubat pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta doon hayaon mag-istighfar kau patuhan Rabbul Alamin. Mangayo kau kaniya kaampunan. Labi-labi na amin saydul istighfar pag iyanon sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya amunain puntukan si katan pag istighfar amunain tiyag ini
sayyidul istighfar. Amo na in pag hinangon talong ta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u bi ni'matika alayya, abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dhunuba illa ant. Wanhar, iwan lang niya magpasumbay ikaw, ini hayop, hipagsarak ka mo. Biyasin tiwila doon hay ni, in sumbayon, amo na lang tain, unta. Sabab, in kaibanan, hayop susumbayon, inyad tulong niya, pagnganan, ad-dabah. Hati niya, sumbayon, huyaon. Ang paing pagsumbay sinunta, do kaing in pagsumbay kaniya. Bukon siya huyaon, kaagiin liog, sumagawa, tugsukon siya sin puddang, bihan. Amon tim pagtawakon lang niya, nahar, bihan. Kuanon siya, ini tugsukon in hukutan in tuhod niya yaon, na supaya siya di makatindog, napakabo siya to ang pa, tugsukon inamuin, kuan niya yaon, bihan. Amin hatungod susumbay anday sab. Bihad to sabab muna inunta dahil nga mga sipat niya makusog di kakausan yan to sumbay unsin amin huyaon mo bihan. Ba't bang siya makananam na pali na lumunto ito di siya matalos sumbayon. Di kakausan. Mataod mano siya in subay kwan. Na pagka amin tugsukon siya bihan pagbugto sin ukat niya yan to amin halukal pag tugsukan nito na magtuy-tuy siya malimbuko pababa bihan, di na siya makatukayan. Amo yan to. Naramik yan, dahil sabi pagsumbay, sin sapi, sin kambing, inyan, suway raysab, kaingatan mo hauno mo sumbayon. Di raysab hatungod siya namin lang ta, susumbayan pag ianon bihan, ha, ini, taas sin namin kuan mo ini, di hatungod ini. Bang ini, mahuya na magtuwihan, ubos ito mapalibot mo maripa amin ukat dakula maripa ini hansipak sin liog yaon ni sinarik hansipak maligad na sadyain hayop. Nabang siya makabawa in pagsumbay mo bihan may sambura libuton in liog niya yaon katantan ubos mo yan to pag-ig mo rin doon pagbuklas mo timindogin hayop dumakan. Bihan. Sa mayta di induko mataod gumawa malukay siya tumo induko. Bang siya mauto di namin di ukat dakula di pakid yaon nagtoy malimbukuin hayop bihan di makatindog bihad tin biya mga pagsumbay na labi-labi na in kita niyo in susungon na to inshallah bang ang mga hayop susumbayon ang paon biya mga nabising kita niyo na pagabot sin haylayayan na labi marayaw kita maguno sab muna doon hay ni dahil nga mga ulama nagsabot inilaw niya yung piyatudyuhan sin amuin ayatin nilong niya amunain bang kaummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubos lang ni magsambayang ampa siya magpasumbay bihan sabab bang magpasumbay muna makauna ring hasambayang aid nari tay maunin amal niya yato sampay biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya siya sin nami sadya unod laung ta sinsyumbay dito hatabo diyan niya paway niya kaya unya at inawayron nito ini pahala uno-uno sa sumakawaya bang mo sumbayon po asin namin sambayang id na dahil dito hadto bistahon kay mo amal sa lago-lago sabab bukon sadya laung ta amin pagsumbay yadto imbiyay ta sambil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in taod sin bulbul sin hayop sumbayon yan bistahon sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga tao amuin nag ini himinang lang ta sinamuin sunnasin Rasul sallallahu alaihi wasallam na amuyan to mga tataw tay manghuran ha agama Islam na manjari doon hayaon laung niya inna syani'aka huwal abtar in kasabunnalan niya in mga kimuntara kay mo ya Muhammad in marugal kay mo kung kimuntara kay mo yan at kimuntara sin panghindo mo in panghindo mo ring Allah subhanahu wa ta'ala in kiuntara ni Allah subhanahu wa ta'ala nabangin Allah subhanahu wa ta'ala in kiuntara sin ini ikaw na tantuha Allah ta'ala yung mamaus kay mo
Iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala in Rasul, di na siya pa hibalon. Undong na jakaw. At ini Allah ta'ala imamaniyo doon hayan. Na, inyan lang niya, amo na siyabot doon, Al-Walid ibn al-Mughira, amuin nang gura-gura ha Rasul sallallahu alaihi wasallam pagka nawapatin anak niya usog, ba't di na siya masabot? Di lang niya. Ikaw ya Muhammad, di mabugtuin sa sabot-sabutan kay mo. Bihan. Sabing tanda niya, pag salawat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon bugto halawm sing kawhan tagupat ka jam. Imbanus si Muslim hadun niya ini. Tiap-tiap hula. Sabab dugaing-dugaingin waktu na to. Amuin umalup patuhad Rabbul Alamin. Dugaing-dugaing. Magsunuin. Kataan sinamuin laong ta hibal sin lilos yaon aun hadya nagsasabot ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naampain sila ito, wayron na sumabot kanila. Sabab wayron na hinang nila amal pamrayaw. Bihan. Gamayan in sila ito, amuin manampansin pagdakwa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naingkatan, mananampan sin pagdakwa sin mga sila nagmaingat sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala manampan kaniya, Allah ta'ala ray mamaus. Ha mga sila yan. Di dato hikasusa sin mga tao amuin laong ta gura-guraon sin mga tao amuin di mabaya ini lumahil in dakwa sin akama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to. Na ini laong niya amo na ini Al-Walid ibn al-Mughira, siya imataod anak kusog. Hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta siya ray sabin sa taod-taod biya mga amuin alta bihan. Iban siya ray sab in biya mga hiyahangad sin mga nakura sin mga Quraish hawakto yadto. Hajaman wakto bihan. Siya in amin kakahakaron unim bisara ni bihan kahakaron katan. Na amo yanin biya mga ini kalagguan sinamin sura ini sura ini laungta suratul Kautsar ini magbaribakkas amuin sasabutan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam labi luba na tuod ini biya sa pantun hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala kaamaan si mga bariman in Rasul sallallahu alaihi wasallam kaasawahan niya kainaan si mga bariman katan haliyukupan sin alam ini. Sampai sadya sasabutan na Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai sadya malunin gumi masi sasabutan kaniya sabab karna misan magsalawat kita para Rasul sallallahu alaihi wasallam hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala ibadat ha amin sumabot kaniya. Sumabot ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Isiyo-siyoin ini sumalawat kaku makaminsan tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala hangpu karayawan. Bihan. Nabi din na bang pagbalik-balikan mo in pagsalawat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Masabuting nga niya, Allahumma salli ala Muhammad. Bihan. Ubos yan to, makapamas sa kau mga kitabihan, ubos masabot in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan to na isap ko sumalawat. Allahumma salli ala Muhammad. Inya to kataan amal sa lago-lago. Na, di matimba in amal. Iwan biyabayta pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abkhalun nas in dukirtu indahu falam yusalli alayya. In sa ikot-ikot manusia, amin bang ako masabot doon kaniya, hati niya, masabot ako, diurungog-dungog niya, siya minsan makasalawat kako, siya na sa ikot-ikot manusia. Siya na sa ikot-ikot. Uno yan to, isimpiyag ikutan niya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon, baran niya, impiyag ikutan niya. Abkhalun nas, in sa ikot-ikot manusia, amin nag-ikot harap pakinhawabaran niya. Sahab siya, kaya lupasan doon na yan. Bangkaw sumalawat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, gandahan sin Allah ta'ala hangpo karayawan. Manjari wala kaw si malawat. Wala kaw nakakawa sinang po karayawan. Bihan. Naimpiag ikutan mo baran mo. Bihan sa yan. Na amo yad to indayng hamanga ini
karayawan mahampit na to dahil ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab hambuok dahil ha mga ini tiapsiran si mga ulama intlong niya in kausa al-kausar amuin ini kasratul atba sa taud-taud miya makad haamuin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagyanon mga kasahabat umat niya hangkan nahawak to sin ini pag mi'raj sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun doon kaya kitaan niya tumpukan mataod impangannal niya yato ini amo na yung mga umat niya nanigid lumbihan pagkitaan niya lang niya Jibril iso yung mga yaon inunaw na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam umat niya lang sin Jibril alaihi salatu wassalam inyan lang niya umat sayanhi ini Musa alaihi salam naman jari yato na isab niya na isab sila iwan sin Jibril pag nakakita ni sab siya tumpukan mataod bihan mataod din siya namin kita niya nakauna yung panganal niya amo adtuin uno na laong niya inyan laong niya intumpukan yan amuan laong niya in miya makadkan Isa alayhi salatu wassalam hati niya nanay maisi namin panghindo sin Isa alayhi salatu wassalam daing ha kitab Injil na doon hayaon naman jari paghikato nakakita na isab siya labi ring sin taod sin kita niya panagnaan sampay pahikarwa laong kaniya sin Jibril alayhi salatu wassalam inyan amunan in bahaya sin mga umat mo hati niya mataod in umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin makahampit daing ha al-kausar doon makainom mura-murahan ni mga yadto amuin laong ta makalamod kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala pangayon na to buot pa Allah subhanahu wa ta'ala bang kita niyo makalamod makainom daing ha amin tuwig al-kausar amad to imbya mga panghindo asing kita niyo katantan insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin lumahil kato tanyo na ito hasusungon adlaw bang isabing kita niyo miyumurol daha amuin pamiat simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam mataod in pagsambahayang na to lawi-lawi na habya sinjaman bihaon ini ayaw na to lupasunin waktu na to mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin lawi-lawi na haduman sinamin bihayaon sabab yari na kita hakay na pusan sinang pu adlaw bihan ampain sambahayang dum wala kita hinangan sin Allah Ta'ala kantaan bang pila inamoy in rakaat hinangunta imbiyeta ni hadja salatul layli matna in sambahayang dum dua ruang karakaat hitindog na sa kaino aun pakusog sim pamaranan mo hitindog mo dua ruang karakaat ubos sumalam in sa lingkat-lingkat mataod in basahunta daing ha mga ayat Quran isan pa in kaaunan niya long tain yan sunnah in amoy in pagbasa sing Quran na misan in sambahayang siyang bahayang tayon sunnah ra isab sa sumakawa biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tutong basan sa lago-lago tiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala mga sila murol sin amuin limpa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapagtunay sin mga ini kasunnat-sunnatan amuin mapatot na to urulon dahil hindi ha amuin kabuhi na to hadunya ini amod to mga katawtay manghuran labi-labi na bihayaon yari kita niyo nag ini jajakalong ta sin amuin pag-ianon Laylatul Qadar. Ngayon Laylatul Qadar pag-ianon kataan sin ibadat mo. Bukon lang ta doon na dyan sambahayang kataan. Bangkaw naka sambahayang na sin sambahayang Maghrib, Isha sinha kay napusan na habihayaon na in ikaw nakasud na kaw papagyanon Laylatul Qadar duman sin Laylatul Qadar uusyan to nakapagtarawi kaw nakasud na kaw ramikyan papag ini waktu sin Laylatul Qadar uusyan to nakapagtahajjud kaw uusyan to nakapagbasa kaw Quran inya to katantan labud bistahon niya to katantan sin Allahu subhanahu wa ta'ala but in pag-ianon Laylatul Qadar amin tibusan sindumiyad tukatan bangkaw nag-ibadat doon hawak tuyaon inyaon katantan bistahon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala
amal sa lago amin law niya labi daing sin ini hangibu bulan. Nainggantaan sin labi hangibu bulan mga labi kawaluan tahun in kawaluan tagtu tahun laung tain amal yadto. Inlukay mo yamal. Wang kau nagbasa sa Quran, biya kau sin sapaton nagbasa sa Quran, ilukay mo nagbasa labi kawaluan tahun. Mangkaw kiugdan doon hapag sambahayang, imbistahan sin sambahayang mo yaon, biya kau sin nakapagsambahayang labi kawaluan tahun. Bihad to hadya. Inyan. Natin ya, inyan di magkatimba-timba. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala, bang siya magdihil, tumup haamuin ini pagkatuhan niya. Sabab bang siya magdihil tiyo-tiyo na inya tuloy tumup ka niya. Dimihil tiyo-tiyo. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala na Tuhan Wahab. Amo hindi siya muhong gantian atau bayaran sin ipon indirihilan niya. Tuhan Wahab. Ang kanabang kau yanon Wahabi kau, so ikaw makuyag. Sabab na ini kau, nagtutuhan kau hatuhan Wahab. Hindi magbibista sin hikarihil niya. Bihan. Amo yan. Na, subay bihad to. Hikakuyag tayo mga yad to. Bukod siya mangi. Iyanon kaulong niya Wahabi. Yan. Subay kita makuyag habihad to. Na, amo yad to mga palanggungan akam Islam. In mga pakaradyaan sing kita jaman na to ini. Nasuway na to adto amuin tilusahon marayaw sa kainuyaon ning kusog dihil siya Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo ayo na to lupason in mga inikatantan subay na to miumukarna in amuin inikatantan sarta tiyatali na to ing ginawawaran na to ayo na to kalupahan in istighfar hari pa kita niyo makatagna sinihinangon na to paunahon day hakatan mapuas din hapag hinang na to ikatunaw na to na yadto na isab kita mag-istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab aun hadyayan kakulang si maghinang sing kita niyo hasupaya majukup siya yadto na miabutin wakto na to aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله